Eżis aħwa Maltin u għawċin. Issimaw bir-reqqa. Dan il-messaġġ isimgħu nisew x'ħanejt. Dan il-messaġġ huwa jista' jisimgħu kulħadd. Però l-iktar nies li dan il-messaġġ ħajot tal-jom huma dawk li huma imwilda mill-ġdid li huma vera ta' Kristu, Kristjani. Issa, fl-aħħar dal-messaġġ ħajkollok opportunità jekk trid, jekk għadek qatt twilit mill-ġdid, jekk għadek m'intix salvat u m'intix ta' Kristu, tista' ssir ta' Kristu. Ħajkollok opportunità bħal ma nagħtuk opportunità kull darba. Imma ħanagħmel ukoll din l-istqarrija. Dan il-messaġġ huwa messaġġ li fl-esperjenza tiegħi kemm inni Kristjan kważi 30 sena, ftit li xejn kważi fl-esperjenza tiegħi nista' ngħidilkom għal żejna ma nafx il-kulħadd sewwa, ma minn dawk li jiena ġieli smajt ma tantx jiġi pritkat. F'din id-dar għandna courses fuqhom, għandna żewġ courses li niftħu ħafna fuq din it-tema, imma xorta waħda dejjem hemm xi tallem u għalkemm ċertu affarijiet tkun tafhom, forsi ċertu affarijiet tkun smajthom, però nista' ngħidlek li mill-esperjenza tiegħi b'mod globali il-ġisem ta' Kristu ma jafx il-kunċett ta' dan li ħanitkellem fuq il-lejla. Ma jafuħx kif ħanitkellem fuq il-lejla. Allura dal-messaġġ huwa tittifhem mill-liema lat ġejjiena. Number one mill-lat Kristjan u Bibliku, imma b'mod speċifiku mill-lat Kristjan profetiku u apostoliku. U issa nitolbu ħalli nibdew il-kelma tal-mulej. Kulħadd jitlob miegħi. Nisi qadis. Kellimni lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, illuminani u tkellem inti mill-qaddej tiegħek b'revelazzjoni u illuminazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena lest li nirċievi l-kelma tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, biddilni, trasformani. Dak kollu li mhux ġej minnek mulej, għaqilhom minn ġewwa fija, għall-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħanejdilkom it-title ta' dal-messaġġ. It-title huwa fuq tnejn min-nies. L-tnejn huma qegħdin hawn din il-Knisja. Daw it-tnejn min-nies qegħdin fil-knejjes kollha tad-dinja. Daw it-tnejn min-nies anke d-dilja magħhom Ġesu. U ħareġ talima li minna għadna nitalmu fuqhom kull ċentinarju, kull 100 sena, kull 1000 sena li għaddiet minn mindu bdiet il-Knisja. Daw it-tnejn min-nies wieħed jismu Iben u l-ieħor jismu Orfni. Alla dan qed nitkellem issa għal poplu tal-Alla. Dan qed nitkellem għal dawk li huma mwilda mill-ġdid, però wkoll ħanitkellem ftit żgħira temporanjament ħalli jifhem kulħadd. Ma rrid il-ħadd fuq il-Facebook, fuq it-telefon xejn. Jekk tittibqa' fuq it-telefon ħankellmek b'imħabba tlaq il-barra. It's an insult to God, to the Holy Spirit, and to me. Jekk tiġi hawnhekk u toqgħod fuq il-mobile, tiġix. X'tiġi tagħmel? Mhux għax ma nħobbokx qed ngħidlek hekk. Imma please grow up, mature, change. Dal-messaġġ number one ħanabda mill-basics. Imma importanti għax ovvjament hawnhekk f'ġemma għall-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Mulej f'ġemma bħal dej ħajkollok livelli differenti ta' maturità ta' għarfien. Mela number one, għalkemm aħna smajna dik id-diska li tkissret u nħarqet kemm il-darba li kulħadd huwa iben Alla, mhix vera. Mhux kulħadd iben u bint Alla. Kulħadd huwa kreatura tal-Alla, ma mhux kulħadd huwa iben Alla. Il-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar. Ġwanni 1:12-13. Lil dawk li laqgħuh. Mhux lil dawk li reġettawh.
imma lil dawk li laqgħuh. Lilhom biss tom is-seta' u d-dritt li jsiru għax ma kinux iwliet Alla. Lil dawk lix mhux twildu mir-rida tal-ġisem jew bniedem tal-rida tal-bniedem, imma dawn li huma mwiet Alla għax twildu minn Alla. Twildu mir-rida tal-Alla, twildu mill-Ispirtu tal-Alla u twildu mill-kelma tal-Alla. Lil dawk li laqgħu il-Ġesu. Mela tiġà tajna ruxma ta' nies. Tiġà. Dak mhux kliemi, dak mhux naħseb jien, dak x'jgħid Ġesu dak klim Kristu. Il-Bibja tgħidlek lil dawk li huma mwildin minn ġdid, Rumani 8:14-16, tgħidlek dawk li huma mwilda minn Alla. M'għadhomx skjavi, m'għadhomx mitlufa, imma issa jsejħu wlied għax issa l-Ispirtu tal-Alla li għammar fihom tom l-identità ta' wlied u għalhekk aħna nistgħu nsejħu lil Alla Abba Misier. Mela, jekk inti qed tara dal-messaġġ jew sewwa kiex qiegħed hawn preżenti jew qed tara da fuq televiżjoni jew fuq YouTube, jekk inti għadek minn tiġi mwiled minn ġdid, għadek ma qatt ma għażilt il-Ġesu f'ħajtek, issa dis-sekonda għandek opportunità biex issir wild Alla. U minflok ħan nistenna sal-aħħar tal-messaġġ, ħan nagħmlu miegħek issa. Tittemmen li Ġesu huwa l-ibn Alla. Tittemmen li Ġesu huwa divin. Tittemmen li Ġesu huwa etern, tittemmen li Ġesu mit għalik u ħapostok fuq is-salib biex jibgħati għad-numit kollha tiegħek u biex iħallas għal dak li kien ħaqek jienu int. U jekk inti tpoġġi l-fidi tiegħek fih u taċċettah bħala s-sit tiegħek, is-salvatur tiegħek, inti fuq weda ta' Alla nnifsu is-salva. U dak il-ħin issir wild t'Alla. Jekk din qatt m'għamilta konxjament, mhux għax smajta bħal pappagall, jekk inti qatt m'għamilta bħal konxjament, għandek opportunità issa stess biex tagħmilha. Jekk dan temnu, ejda talba warajja. Missir qaddis, ejda minn qalbek. Ħalli inti tkun vera imwieled minn ġdid. Għax jiena ma nafx qalbkom, nassumi li ħafna minnkom imwielda minn ġdid. Imma dejjem ikun hawn il-ġodda u qed jarawna ġodda. Ejda talba warajja biex inti tkun issir issa stess f'ħakkatajn imwieled minn Alla. Ejdlu missir qaddis. Grazzi ta' ibnek għażiż Ġesu. Grazzi li inti battu f'din id-dinja biex jieħu posti fuq is-salib. Ibati għadnu bit tiegħi. Minħabba id-batijiet tiegħu fuq is-salib u ħallas għadnu bit kollha tiegħi, ħaposti, ħallas għal dak li kont ħaqni jien u nitolbok illum lej ejja f'qalbi, salvani, kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Nemmen b'qalbi kollha li inti l-ibn tal-ħaj. U li int mitt, ġejt midfun, u ma t-tilet jum ġejt il-qomt mill-imwiet. Dan jien nemnu b'qalbi kollha. Ġesu, illumina tiegħek, imlini bl-Ispirtu Santu. Nirringrazzjak minn qalbi mulej, għatini l-grazzja nsir nafek u nibda ħajja ġdida miegħek. Li l-ek missir dan nitlob minn qalbi fi Ġesu Kristu. Amen. Jekk dit talba qatt ma kontetta qabel u għettessa għadu kemm sar miraklu fik. Qabli ma tifhimx kollox, infatti m'intix ħad tifhem kollox, ma bħalma ta' baby twilet, avolja twilet ma ma jafx twilet sakemm ikber. Jibda jinduna li twilet xi darba x'imbagħad tibda matura. Imma jekk inti qed dik it-talba fuq l-awtorità tal-kelma tal-lenta dik kif imwieled minn ġdid. Għadak ma tafx 100% xlaqtek, per jekk temnu fuq l-awtorità ta' xqal Ġesu, inti mwiled minn ġdid. Issa komplik be. Mela issa, dawk kollha li għattu di talba xi darba u bdejt timxi mal-mulej, aħna nissejħu li Alla. Però fid-dar tal-Alla issa xorta hemm żewġ tip ta' ulied. Dawk li jsejħu ulied ma dawk li jsejħu orfni. Int l-imwieħed minnhom int. Int l-imwieħed minnhom int. Waqt li mmorru fi ktieb ta' Luqa kapitlu 15. Nixtieq ngħidikom daqsxejn overview. Ħafna min-nies jinsew, u forsi xi wħud ma jafux, li meta Alla ikkrea l-kreazzjoni tiegħu beda b'Adam u Eva skont at least l-ktieb tal-Ġenesi.
skont il-ktib ta' Luqa, kapitlu 3, Alla lill-Adam u Eva għamilhom ulied. Taf li Alla ħalaqhom ulied? Taf li l-Bibja tgħid li Adam jissejjaħ bin Alla? Luqa 3:38 tgħidlek Adam bin Alla. Għal dawk li forsi minnhom xed tifhmu għalissa, fl-Iskrittura jibda minn Ġenesis l-Apokalissi hemm 3 kategoriji ta' dawk li jsejħu ulied Alla. L-ewwel tip ta' kategorija ta' ulied Alla qiegħda f'Ġenesi kapitlu 6 li huma l-anġli. Dawk jissejħu ulied Alla. Mbagħad għandek dawk li fis-Salmi jissejħu ulied Alla għal-Lut. Il-Lut ukoll kien jissejħu ulied Alla. Però mbagħad fil-testament ġdid, meta wasal il-patt ġdid, Alla beda ġenerazzjoni ta' ulied oħra Alla. L-anġli mhumiex fil-kategorija tiegħi u tiegħek. Il-Lut mhumiex fil-kategorija tiegħi u tiegħek. Infatti, il-Lut għalkemm posta skatturi jissejħu ulied Alla, però jridu jitwildu minn Alla, jridu jitwildu mill-ġdid biex isiru ulied Alla fi Kristu. Issa l-Bibja tgħidlek li dawk li huma mwilda minn Alla bl-Ispiritu Santu għax għarfu l-Ġesu huma biss huma ulied Alla. Għal dawk li jargumentaw jgħidu ma mhux kulħadd ulied Alla, kulħadd ġej minn Abraham u ġej minn Adam u Eva. Jekk inti tittara dak il-kuntest, nista' ngħidlek bħala umanità minn dak il-kuntest nista' ngħidlek orrajt huma ulied Alla, imma ma jfissirx li huma salvati. Ma jfissirx li l-Ispiritu tal-Alla jamar fihom. U ma jfissirx li jagħmlu fid-dar tal-Alla. U ma jfissirx li ħajidħlu fil-ġenna. U laqqas ma jfisser li Alla ħajidħol fihom. Imma ulied Alla li qed nitkellem fuqhom jiena huma dawk li mwilda minn ġdid. Issa hawnhekk għandna fejn bil-fors titindirizza l-Knisja. Issa minn hawn quddiem għall-Knisja biss. Għax għal min mwiled minn ġdid. Però fil-Knisja għandek bosta li għalkemm huma Kristjani, ovvjament mhux għax tmur Knisja u mhux għax tmur dobbinja, imma għalkemm huma Kristjani, ħani għajna nassumu li huma kollha Kristjani u kollha salvati. Għalkemm huma salvati, mhux kollha huma ulied. Fl-identità tagħhom u fl-aġir tagħhom. Ħafna baqgħu orfni. Ħafna jaġixxu ta' orfni. Ħafna jaħsbu ta' orfni. U jekk inti taġixxi ta' orfni, żgur, apparti li ħadbati, ħassofri, ħajkollok ħafna challenges żejda li ma jkollok bżonnhom, li tista' taqbiżhom jekk inti taġixxi vera tajben, però kolli bħala pjan tal-laf ħajtek m'intix ħatwatqu. Sewwa? Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 15 vers 11, dan Ġesu qed jitkellem. Għalilhom kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Żewġ ulied. It-tnejn huma differenti, imma t-tnejn huma tiegħu. Iż-żgħir qal lill-missieru, missier, għatini s-sem li jmislili. Mill-ġdid, mill-ġid. Għatini s-sem li jmislili mill-ġid. Ġifieri, għatini dil-wirt li inti ħatħallili tiegħu li issa. Għal dawk li intom forsi ma tafux il-kuntest ta' da xi jfisser, bħalma ġilis ma jistejjer tal-waħ ġewwa Malta, fejn il-ġenituri tagħhom jitolbuhom il-wirt qabel ma l-ġenituri ma jkun għadhom mietu, ifisser da u fajn Alla da taf xi jfisser li għalija inti ġa mejjed. U insult għal Alla totali. Meta inti tmur fuq ommok u missierek tini l-wirt issa, fisser għalija inti diġà mejjed mela ħnitrattak ta' mejjed tini l-wirt issa. Ara x'insult. U dak qasmilhom il-ġid. Alla l-missier, insomma, dal-missier qasmilhom il-ġid li tnejn huma. Ma kienux għaddewwis ġranet meta żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu, mar berbaq ġidu, ħareġ mid-dar ta' missieru, mar fid-dinja, mar jixxala, mar kif jgħidu bil-Malti naqra bombastiku jitbal. Fuq dak il-pajjiż li kien fih, waqa' ġuħ kbir. U beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar
daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Għal dawk li intom ma kontux tafu, il-ħanżir fajnejn speċjalment il-lut, għarħilu l-lum il-ġurnata peress li għaw avvanz ta' makkinarju kif irrabbu l-ħnieżer, għavolina partikolar ma tantx nfittxu bħala pork erħilu, imma tista' tiklu mhux nub, imma ma tantx jiena personal ma tantx nfittxu. Għavolja biċċa bacon ma dejjanix. Basta mixwija. Imma sew jekk tiklu ma tiklux ma tagħmel l-edda nub. Imma għal-ludi, f'kontest ludi, li inti tmur taħdem ma' xi ħadd irabbi l-ħnieżer, inti waqajt l-iktar livell baxx. Għax huwa l-iktar annimal meqjus maħmuġ u x-xogħol ta' irabbu l-ħnieżer ma setax ikun xi ħadd ludi għax il-ludi ma kellhomx il-permess li jkollhom il-ħnieżer. Jew jiklu l-ħnieżer, jew rabbu l-ħnieżer. Li tkun xi ħadd ta' barra ġifieri laqqas huwa parti mill-poplu tal-patt. Imma l-ħanżir ukoll huwa mxebbaħ mad-demonju, għalhekk il-Bibja tgħidlek f'passaġġ minnhom fejn Ġesu meta kienet ikeċċil dak ir-raġel bil-leġjun Luqa 11, id-demonju l-leġjun talbu biex imorru fil-ħnieżer. Għaliex ma talbux imorru fil-baqar. Jew fiq Tates. Kieku Malta f'baqar Tates imorru, għax Tates jiġu madwar. Insomma. ċajta. Imma il-kuntest huwa li daw marru fil-ħnieżer. Għaliex fajnej Alla skont il-liġi, aħna ma għandniex il-liġi, laqqas qatra minna, imma skont dak iż-żmien, inti li kont fil-liġi, imma daw l-affarijiet tistkerraħhom, taħrabhom, mhux tispiċċa tmur taħdem hemm u tikol l-ikel tal-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqum qar bil-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer. Imma ħadd ma kien jagħtih. Laqqas mill-ar ma seta' jżomm u ma seta' jsir. Imbagħad daħal fih innifsu qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba. Isma'u għadi interessanti, kemm lavranti. Ġifieri anke l-qaddejja f'dar missieri ukoll huma mberkin. Imma qaddejja. Għandhom ħobż bix-xaba. U jien qiegħed hawn jien li blaħ jien għalli suppost jien iben. Qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri. U ngħidlu missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek. U ma jistħoqlix iżjed, isimgħu wassa. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Ġejja the orphan syndrome. Minħabba dak li għamilt, li dnibt kontra tiegħek u kontra s-sema, issa jiena ma jisħoqlix iktar niġi trattat ta' ibn. Ma jisħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Rid ikun għaddej. U fajnejh tilef l-identità ta' min kien. Għax dineb u għazbalja u ħareġ mid-dar ta' missieru, tilef l-identità ta' eben, beda jara lilu nifsu inqas, mhux denju. Beda jara lilu nifsu bħal skjaf. Tafu għal-istorja? Missieru kif raħ? Xorta baqa jaraħ bħala ben. Għamu telaq għalant missieru iżda kif kien għandu fil-bot, missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar jinxteħet fuqon u jbisu. Ma għallux mon nħasel l-ewwel għax tinten? Ma għallux issa ġejt għax b'abdak il-ġuħ? Missieru għallu ibnu, dnibt kontra s-sema u kontra tijak. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier għal l-qaddejja tiegħu. Ismaw, din xaġa interessanti. Di reċenti innotajt bija. Innotajt li Alla ma respondiħx fuq dik. Għallu, missier, jina dnibt kontra s-sema u kontra tijak.
ما يستحقليش الزيت، ما يستحقليش، اسمعوا، ما يستحقليش، ġifieri تلفت l-identità tiegħi. Beda jaħseb li l-identità tiegħu ta' eben irid jistħoqlu biex jirċivija. Iżda l-missier qal qas irrispondih missieru. Xi kultant it-tfal tiegħi jiena, xi kultant jgħidu li xi ħaġa u għax naf li huma tfal u għadhom għandhom ħafna xi maturaw, mhux għax jiena le, xorta waħda għandna matura wkoll. Imma ma nirrispondihomx għax nara xi ħaġa silly. Dammi. Jisni, xidini ngħidlek tagħha di. Tifhem? U nħobbhom xorta and just. Iżda missier qal il-qaddejja tiegħu isaw. Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwilu libsulu ċirket. Il-libsa hija the robe, bl-Ingliż jgħidula, of righteousness. Ġifieri ħajibda jirrestawralu. Waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħidlu proset li ben il-ħali, ma nafx ngħidulu l-ħali, għax infatti naħseb il-missier il-ħali. Mhux li ben il-ħali, pjuttost il-missier huwa l-ħali, għax berbaq kollox fuq. Ma insomma. Imma xi ħaġa li nixtieq napplawdjah lil dan it-tifel li għalkemm żbalja, għalkemm berbaq kollox, kien irnexxielu jkun umli li jirrealizza l-iżbalja. Jirrealizza l-iżbalja. Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwilu. Libsa tfisser issa naddaftek, libbistek issa il-mantar tar-reali. Righteousness. Iċ-ċurket huwa s-siġil ta' awtorità. F'sebaw u s-sandli f'riġlejh. Is-sandli tfisser int m'għadekx skjav. Is-skjavi ma kellhomx sandli. Ħalli jekk inti taħrab, m'intix ħadmur il-bot ħafna u tiġri ħafna fuq dak il-tip ta' art ta' dak iż-żmien kollha xew ġebbel u żrar. U f'seba u jagħmlu l-ċirkef f'seba u s-sandli fil-ġej. Ġibu l-oġġo l-Bibja tgħidlek li aħna ġejna mlibsa bis-sandli jew kellha widha xejdu la shoes, żarbun jew l-qorq tal-Vanġelu. Għax dan ibni, araw kif baqa' jgħidlu ibni. Kien mejjed. Nisimgħu għamokkom hawn. Mhux kien mitluf. Kien mejjed. Kien mejjed. Ix-xitan x'jiġi jagħmellek? Jisraq, joqtol u jkisser. Dan ibni kien mejjed u raġa' qam. Kien mitluf. Jekk kien mejjed żgur kien mitluf. U nstab. U bdew jagħmlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa reġa' lura da jgħidulu il-Grande Fratello. Meta jela mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa reġa' lura kif wasal qrib id-dar samada u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Hawn ħuk, qallu dak, u missierek qatillu l-oġġo li l-msemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U dan il-Grande Fratello inkorla ir-rabja mhux feraħ, inkorla. U ma rridx jidħol ġewwa iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara qal il-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qattajtni ġidi li biex nagħmel ikla u nifraħ mal-ħbieb. Gidi, sorry. Insomma, parti minn ġidu. Gidi u ġidi, insomma.
التكة ما رأيتيش التكة. وكيكو قطعتني جيدي أو جيدي يو بارتي من جيدي ليلي باش نعمل إكلة ونفرح مع حبيبي. إمبعت يجي دان ابنك إذا سمعك طلع قال له هي دان ابنك هذا ده تياك لبلالك جيدك مع النسا زينيا وليلو تقتل له الرجل المسمن. ابني قال له مسيره إن دايم معي وكل ما وتياي واتياك. اسمعوني ما قالوش نفس جيدي واتياك كل ما واتياي واتجاتياك. إما من كن محتاج لنعملوا فستة ونفرحوا أجدان أخوك كن ميت ورجعان كلمة لوفن ستاب. أخوة دو الزوج أطفال يريبريزنتاو بوستا كريستياني ويريبريزنتاو لكم وليلي اللوم هنا إيلو سنين هسه للديتشيديت لينا ريتنيش تايبن مش تعرفني. إما أنت تتقاطع التنت عشان منكم قاعدين لفرسياتكم ما تعرفوش دول الفريق ما تعلمتوا في دول الفريق يوم كلا شدار بس سمعتوهم ونسيتوهم. pero هاني لك شو حاجة انترسانتي شي كولتانت مش داك اللي يطلع من الدار بس صار أورفني شي كولتانت انك داك اللي بقى في الدار صار أورفني. اش داك اللي بقى في الدار وكل بدا يحسب تأورفني. اثنين ويخد طلع فيزيكامنت والآخر طلع منتالمنت. اما المسير يتعلمهم لي سوي يطلع فيزيكامنت وسوي يطلع منتالمنت شرطة ينا نبقى نراك ابني ويكذب عليك انت يك تجي في سنسيك ينا مياي ما تلفت شيء ترجع تسيب كلش بحالا ابني. għaliex dak kollu li kien tiegħek int qatt ma sar tiegħek għax akkwistajtu b'emilek jew bl-għaraq ta' ġbienek, akkwistajtu għax huwa parti mill-wirt li intajtek bħala ibni. Għalhekk meta huwa wirt ma tistax titilfu. Il-qaddej isimgħuni aħwa, l-iben huwa dak li għandu l-wirt, il-qaddej m'għandux wirt. In-nota dal-wirt ma kienx tal-qaddejja, dal-wirt kien tal-ulied. Però bosta ulied xorta jeġixxu ta' qaddejja. Għax għandhom il-mentalità ta' skjavi. Avolja xi wħud, għandek xi wħud li telqu mid-dar tal-Missi. U jekk impoġġuha sa f'kuntest lokali jitilqu mill-knisja fejn Alla ħawwilhom. U hemm mbagħad għandek in-nies dawk li huma ulied li din fid-dar li għalkemm għadhom hawn fiżikament imma jaħsbu ta' orfni. Issa, jien qedtilkom li Luqa kapitlu 3:38 Alla meta betat il-familja tiegħu bdija buliet il-Adam u Eva ħalilhom intom ulied. Il-anġel qalilhom ulied. U jekk inti tinnota is-saltna talla hija bħal ma jgħidu bil-Ingliż it is a family affair. The church is a family. Il-Knisja hija familja. Alla il-Knisja ma għamilix xi kumpanija bħal xi fabbrika, imma għamilha familja. U l-familja Alla fil-familja tiegħu irid irabbi ulied. Infatti jiena ta' spiss ngħidilkom għalhekk qedtilkom dan huwa messaġġ apostoliku għaliex kemm il-darba qedtilkom li din il-familja aħna m'għandniex membri, aħna hawnhekk għandna familja b'ulied, subien u bniet. We don't have members here. We have sons and daughters. And to this family, under him, I'm the spiritual father and she's a spiritual mother. Issa meta l-mulej salvak u jwildek miġdid, number one inti sirt fil-familja talla. Mwiled miġdid mill-familja talla. Però wkoll poġġik ġo familja. Issa, fl-esperjenza tiegħi jidispeċini ngħid li bosta knejjes mhux ħajt kollha ma l-biċċa kbira li naf jien bihom ma joperawx dan il-konċett għalkemm din huwa l-konċett apostoliku. Għax believe it or not, l-apostli jekk kelma, taf li tkellmu hekk l-apostli? Taf li inti, jekk hija ħaġa interessanti, meta Ġesu tkellem ma' l-apostli kif kellimhom? Uliedi.
Ġesu dejjem jitkellem mal-apostli bħala ulidu. Meta Ġesu bat l-ewwel 12 l-apostli, u mbagħad komplew jiżidu l-apostli, per eżempju Pawlu bħalma tafu mhux wieħed mit-12, għandek il-Barnaba mhux mit-12, għandek l-Apollo mhux wieħed mit-12, għandek madwar xi 24 apostlu ssejħu fil-Iskrittura, da kommentilkom lezzjoni fuqha. Imma l-apostli kienu jifmu l-kunċett ta' missier u wulied. Issa biex inti tkun missier, l-ewwel tkun wilt. U meta inti tkun wilt fisser int għandek missier. Issa fil-kuntest bibliku, jiena u inti, kull minnu Kristjan għandu missieru fis-sema żgur. Ġifieri missierek is-sema huwa missierek fi Kristu u inti tisejħ bintu jew ibnu fi Kristu. Però peress li għandna nitkellmu issa fil-kuntest ta' Knisja, b'mod ġenerali, għandek bosta għal kemm jissejħu fi Kristjani huma orfni u jaġixxu torfni. U hawnhekk nispera li intom maturi biżejjed li jiena ma nindirizza lil ħadd u ma ħansemmi lil ħadd għax din hija virus li tinstab kullimkien. Jien għadni kemm ġej minn konferenza ġewwa Sqallija ta' madwar 300 leaders minn madwar l-Ewropa, bosta biknejjes kbar fil-eluf. U l-bieraħ tkellimt ma' xi leaders ġal Knisja fejn qedtilhom xtaqtkom kontu hemm. Għax tibdew tisimgħu li l-affarijiet li ngħaddu bħala River of Love jgħadduhom il-knejjes kollha. Sew dak li din f'ordni u dawk li din f'diżordni. Dawk li din f'diżordni għaddu aktar minn problemi aktar minnha. Imma kull knisja għandha challenges tagħha. Għandha challenges tagħha. Imma ħanejda għal dawk kollha tisimgħuna jekk inhom kapaċi tirċevuha. F'knisja fid-dar tal-missier Alla jrid irabbi ulied. God does not want to raise up orphanages. He wants to raise up families. U tinnota meta bniedem jaġixxi ta' iben u meta bniedem jaġixxi ta' orfni. U tittoqgħod attent għax anke jekk inti twilet iben, li kulħadd twilet iben fi Kristu, u għalkemm kulħadd twilet iben, imma jekk inti ma toqgħodx attent, u l-ewwel attakk li ħajkollok fuq ħajtek huwa kontra l-identità tiegħek bħala iben. Kont taf din inti? Meta Ġesu kien ittentat fid-deżert, x'kien attentat? Jekk kien vera li xiex? L-ewwel tentazzjoni. Jekk kien vera li ben. It-tieni, jekk kien vera iben, taf da li l-Alla missier jipprovdilek? Imma tkun taf li inti ben, ħalli teġbi r-revelazzjoni li jekk inti ben u għandek revelazzjoni li Alla huwa missierek, taf li inti ħad istrieħ Alla jipprovdili. Jekk inti vera iben, taf da li l-Alla jipproteġik? Imma jitkollok ir-revelazzjoni li inti tiben biex inti tafda li l-Alla bħala missierek li ħajproteġik. Mela l-ewwel ħaġa li għad-demonju ħajtattak fuqha hija ibnek. Hija int iben, vera int iben, għandek ir-revelazzjoni li inti iben u ben. Ħaġa oħra li ħajtakkak fuqha. Tassew Alla l-missier qallek. Taf x'ħamillek? ħajpenġilek stampa differenti ta' missierek sew tas-sema u sew ta' missierek spiritwali ta' din l-art biex inti tibqa' tara ma tibqax taraħ l-istess u tibda taħseb li missierek tas-sema u anke speċjalment missierek tal-art qed iżomm xi ħaġa minnek u qed jaħbilek xi ħaġa biex inti ma tikbirx bħala liben. Biex iġelek taħseb li tiddubita u tissuspetta sew f'missierek tas-sema u sew f'missierek tal-art. U jekk jirnexxielu tiġi fid-dar tal-Alla u topera bħala orfni. Beverly nhar l-erba' li għaddew tkellmet messaġġ profetiku għall-Knisja kollha għan-nies kollha tal-Alla. Imma tkellmet ma' din il-Knisja. Fuq the little foxes that spoil the vineyard. Il-volpiet il-żar li kif jgħidha bil-Malti? Iħassru id-dilja. Xi ħaġa interessanti jeżiżaħwa moħħkom hawn. Mhux ħanitkellem fuqha fid-dettall ġas kemm insemmi dawn l-affarijiet.
Ix-xitan meta marfu Adam u Eva, il-moment li rnexxielhom jiddubitaw u jissuspettaw f'missierhom li tom kollox. Ser ilhom l-identità u bdew jaġixxu ta' skjavi. U għans li taġixxi ta' skjav, ix-xitan ikollu dritt fuq ħajtek. Meta inti titweled minn ġdid, il-Bibja tgħidlek inti m'għandekx iktar skjav, issir iben. Però għalkemm fl-ispirtu kull min jitweled minn ġdid isir iben, fil-identità ta' kif jaħsbu u jaġixxu jibqgħu orfni. U hawnhekk ħanaffeċ il-kallijiet ta' xi bosta. With love. Għalhekk għandek Kristjani iduru minn knisja għal-knisja, għal-knisja, għal-knisja u aħna nqogħdu ngħidu għall-Kattolċu li nagħmlu s-seba' fisti, għal Malta għamlu l-40 fista. Għax minn knisja l-oħra, titnejlek għaliex qed taġġixxi hekk, ħaniċċallenġjakom għax intorfni. Biex imbagħad ix-xitan jaqelak minn fejn Alla ħawlek. Taħt xogħol apostoliku, taħt missier uom spiritwali. Jiddispjaċini ngħid, imma mhux ħaqgħod ngħidilkom min fid-dinja mhux kull knisja topera hekk. Però jiena nemmen li kull knisja għandha topera hekk għax dan huwa d-diżin apostoliku. Issa il-komplement jarhom Alla. Aħna mhux qed ngħidlek li aħna perfetti, imma dan huwa d-diżin divin tal-Alla. Għax Alla rid familja. Alla għajjem missirijiet spirituali, ommijiet spirituali biex kunu familja. Mux jisiru knisja ta' orfni, dak grupp jitla, mbagħad jiġi gruppi uħor minn knisja oħra, mbagħad dak il-paru jiġi gruppi uħor minn knisja. ċikċi fogu. U nista' ngħidilkom fl-esperjenza tiegħi, għalkemm din mhijiex l-unika issue ma waħda mill-issues, hija meta inti titlaq minn dar ta' missierek, tispiċċa tmur ġo dar oħra. Mingħajr ma tispiċċa tqabbel dik il-dar mad-dar li tlaqt. Ma tistax issib paċi hemm għax mhux għax huma ħżiena, għax mhix darek. Terġa' tmur ġo dar oħra, mhux għax huma ħżiena, jista' jkunu tajbin, jista' jkunu anke aħjar. Ma m'intix ħossok tajjeb, mhix darek. U tibqa' ddur u toqgħod tagħmel is-sewa visti. Fl-esperjenza tiegħi jaħwa. Din qed titkellem għall-Knisja. Mhux minn kun telaq River of Love għax jitilqu minn knejjes kollha. Imma meta jitilqu? Qatt għadni ma naf il-ħadd laqqas wieħed li xi għadu x'imkien darba u baqgħu hemm u baqgħu jikbru. Jinqalgħu wara ftit jerġgħu jmorru x'imkien ieħor. Wara ftit jinqalgħu jerġgħu jmorru x'imkien ieħor. Inti taħseb li hekk ħatwettaq il-pjan tal-Alla f'ħajdek? Kollox huwa parallel. Kollox huwa parallel. Ningrazzjala Alla l-missier tani u missier tajba. Perfetti, far from it. Imma u missier li ħabbewni. Iddixxiplinawni. Meta kelli bżonn ċanfira u disciplina, tawili. Qatt ma mort ġo dar oħra. Dawk baqa' għommi u missieri. U jina kbirt bħala ben. Fil-prinċipji tal-iskrittura huma l-istess. Fil-iskrittura huma l-istess. Il-għadu iridek topera bħala orfni. Għaliex l-orfni ma jwettaqx id-destin divin tiegħu. Salvat! Bħal manna l-orfni l-Uganda. Għandhom dar. Intu għam l-ikel. Ma m'għandhomx ommu miżir. Jekk irnexxielu lilek ġibek taħseb mhux iktar bħala ben imma orfni, jisraqlek isimgħuni. One, jisraqlek l-identità tiegħek. Two, jisraqlek l-iskop tiegħek. U jekk jisraqlek l-identità, jisraqlek l-eternità bħala il-pjan tal-Alla ħajtek. Jekk ma toqgħodx attent, jisraqlek ukoll ruħek. Għax tista' tiġi f'punt fejn inti tmut spiritualment.
Meta Alla ikkrea familja. Fl-ewwel Pietru 5:13, Pietru jsejjaħ il-Mark ibnu spiritwali. Paul jgħid li jsejjaħ il-Timotju, il-Onesimu u oħrajn bħala ulidu spiritwali. Isimgħuni aħwa. Dan huwa x-xogħol apostoliku, moħħkom hemm, ħadd ma jiġi distracted. Ismoħħkom hemm. Meta naraw ix-xogħol apostoliku, moħħkom hemm. Jiena qed nitkellem dejjem f'kuntest ta' healthy Christianity. Mhux perfect, healthy. Meta naraw l-apostli, ħanibdew mit-12. Għajjimhom Ġesu. Mentor wieħed, mhux 1000 wieħed fuq YouTube. Ma tagħmlekx knisja hekk. Imma mentor wieħed, dak l-istess mentor huwa missierhom jekk rajtu li rajtu l-missieri. Jien ma nagħmel xejn ħlif dak li nara, il-missieri jagħmel. Jien u missieri ħaġa waħda. Mela l-ewwel 12 apostli kibru ma' Kristu bħala wlied. Meta daw 12 marru jevanġelizzaw, għajmu ulied. Tafu li ulied għajmu. Tafu li l-min għadduħ il-xogħol. L-ulidhom. Inti l-wirtijak il-min tħallih. Il-ġar, il-best friend, jew il-ulidek, il-wirtijak. Ejdu li kamu. Il-wirtijak, il-ulidek tħallih, mela l-qaddej. Jew is-seftura li tiġi tnaddef lek id-dar. Sweet, taf kemm friendly. Imma dik ma ħadu ġej, għadik kull mija għaddejja. Il-wirt, nħallih il-ulidi. So believe it or not, fi-skrittura fi proverbi jgħidlek, hemm għaddejja li tant huma fidili u lejali li bdew jaġixxu bħala ulied. Fil-ktib ta' Romani, fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 8, ħanorikom skrittura marru hemm. Ġwanni 8. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Għallimni. Naf li qed jiċċallenġakom il-mulej bħalissa. Mela vers 35. Isimgħuha di. Ħansaqsi mistoqsija. This is a prophetic question to you. Are you a son or are you an orphan? Ara ġejja. L-sir ma jibqax fil-familja. Għal dejjem. Imma l-iben għal dejjem jibqa'. Tgħidli passer menti jiena trabbejt l-Amerika meta l-mulej għalli u ċarru tont fejn jiena għandi nkun imħawel u taħt min għandi nkun. Jiena kont preparat li ħan ixxieħem nibqa' ngħixem u sakemm il-mulej għalli għax-xogħol li kelli. Inti trabbejt bħala eben u ġejt mibgħut. Not went, sent. Però dik il-familja xorta baqgħet il-familja tiegħi. U meta mmur l-Amerika, fil-każ tiegħi l-Amerika, immur id-dar. Id-dar ta' ommi u missieri spiritwali. Issa d-dar familja spiritwali f'Malta hija River of Love, ovvjament. Imma m'għandix missieri u ommi spiritwali hawn. Jiena l-missieru li ben spirituali, għax intom ulidna fi Kristu. Imma kull dar jekk iridu joperaw biblikament u apostolikament, hekk joperaw. Issa jiena mhux ħan indaħħal il-ħadd kif irid jopera, imma f'din id-dar hekk ħan operaw. Nirringrazzja lil Alla li l-sir ma jibqax fil-familja. Jista' jasal żmien li l-iben jiġi mibgħut. Il-bint tiġi mibgħuta. Li l-sir jitlaq. Ara x'għamel l-sir. Ara x'għamel dak li beda jaħsibha tal-sir. Qabad u telaq. L-iben jiġi mibgħut. Jekk irid jagħmel jibda familja tiegħu. Li mhux kulħadd huwa msejjaħ għalhekk.
Fil-ktib tal-ewwel Korintin 4 morru hemmhekk. L-ewwel Korintin kapitlu 4. Inti xi trid? Kristjani ta' Malta għawdex bimħabba ngħidilkom. Trid toqgħod iddur kull knisja li hawn Malta? Madwar 40 waħda evanġelika. Jekk tagħmelhom kollha u tagħmel mill-inqas sena f'kull waħda, għandek 40 sena iddur il-knisja kollha evanġeliċi ta' Malta. Jekk tagħmel inti tgħix 40 sena toqgħod iddur il-knisja kollha ta' Malta? Għax m'intix kapaċi qatt ma fimt li inti qed topera bħala orfni? Meta Alla poġġini f'dar lili, għadni parti u ħanibqa' sa mewti parti minn dik il-familja. Perfetta mhijiex. Int perfett? Int perfetta? Tippretendix minn ħadd ieħor dak li m'intix les li toffri jien. Għaliex bħalma jiena meta għext ma' ommi u missieri, ommi u missieri wkoll mhux huma biss raw li nikber, jien ukoll rajt lilhom jikbru. Imma meta ma tkun xiben, la huma ma jarawk tikber u laqqas inti ma tara lilhom jikbru għax taġixxi torfni. U l-orfni John Bevere żejħilhom vagabonds. Morru studjaw dak il-ktieb l-ixka ta' Satana jew bl-Ingliż Bait of Satan. Morru studjaw kulluh. It will help you. L-ewwel Korintin 4, vers 14. Klim Pawlu dan l-apostlu simgħu. Dak li ġi f'pajjiżna f'Malta. Ngħidulu missierna tal-fidi. Minix nikteb dan biex inħamrilkom wiċkom, biex inwiddibkom. Bħala ulidi eżis. Għax jekk għandkom bl-eluf għallima fi Kristu, illum bil-miljoni fuq il-YouTube u Facebook u TikTok, għalkemm hemm eluf ta' għallima, u mhux qed ngħidlek li kollha ħżiena, hemm għallima tajbin. Imma missier wieħed. Tgħid li ma dak għall-missier tas-sema. Dak żgur wieħed fil-kategorija tiegħu dak żgur wieħed. Hawnhekk qed jgħid għall-missierijiet spiritwali. Hawnhekk qed jgħid ma għandkomx ħafna missierijiet għax jienu il-missier tagħkom li bl-Evanġelju permezz tal-Evanġelju nissilkom fi Kristu Ġesu. L-istess kliem, isimgħu ngħid, vers 13. Bil-qawwa kollha nitlobkom ixbħu lili. Isimgħuni aħwa. Kemm hawn minnkom ilkom parti minn din il-familja u tafu xi ftit jew apparti lili tafu koll it-tfal tiegħi. Tafu t-tfal tiegħi. Tarawhom jixbħuni? Ħafna. Gustużi bħali. Tidnejlkom għaliex jixbħuni? Għax huma tiegħi. Hello. Li kieku ma jixbħunix, I will be very worried. Nibda ninkwieta. Imma taf għaliex jixbħuni? Għaliex huma tiegħi. Issa believe it or not. Apparti ukoll uliedi spiritwali nisa jixbħuni, imma ħaj tkellem għall-irġiel. Ġimilu tkellem Dwayne, fejn hu Dwayne? Dwaynovic. Xaħat taħ ħafna stilel, prosit, u għammin kien maqdru. Praise God. Grazzi tal-attenzjoni. Pero zefnu li fil-nofs. Allora da mux bħal Gordon, għalija dak kienu nur kbir. Ma għalux, dak mux bħal Pastor Joe, jew bħal Pastor Fred, jew bħal Pastor Gordon. Nejnakom għalix bħal Pastor Gordon dak. Dak huwa ebni spirituali.
U bħala missier ma' ulidi kollha ngħidha di. Jiena nsib il-għaxqa tiegħi. Mhux għax int perfett, għax jien m'iniex perfett. Il-missier tas-sema jista' jgħid li huwa perfett, ma jien m'iniex perfett. Imma intom uliedi jiena kuntent meta nara lilek ikollok suċċess. M'iniex ħanejra lejk għax inti ikollok suċċess. Jien hekk nara l-uliedi naturali imorru diġà ħafna ħjar minni fil-mezz qed ngħidulhom, idaħħluni minn but uħorġuni minn ieħor. Ġifieri meta narahom tajbin fil-mezz li jiena kon brodu sewwa, ma jgħidx xi aħjar minni da fil-mezz. Praise God, son, hallelujah. Gloria al Mulej, I'm proud of you. Amen. U jiena fejn narahom ikollhom suċċess. Nifraħ fejhom magħhom għax huma uliedi. Għax inti li l-uliedek tridhom dejjem aħjar. Mux tikkompeti ma' uliedek. Jena minx kompetizzjoni ma' uliedi. Imma jekk inti tibda t-opera bħala orfni, jissiblek innifsek tikkompeti ma' missierek. Missierek tak iż-żerrija li jintwilit minna. Fin-natural żgur daw it-tnejn, u mbagħad fl-ispiritwal dak li Alla oġbu fil-grazzja tiegħu jagħtini. Sewwa, u missierek dak li tallak. Li għalmek ħa paċenzja bik. Biex imbagħad dawk li orfni jew morru mal-qżies. Anzi kien hemm wieħed ġie f'sensieħ skont l-iskattura u għax qabdu l-ġuħ reġa' malura. X'kultant ħanejdlek il-qżies teachers tajbin. Ħanejdlek aħwa, inti qabel ma tismax minn missierek. U juża ħanżir biex jgħalmek il-mulej. So you choose. Do you want the father to teach you or a pig? Min ħajtellek? Min ħajrawmek? Missierek u għammok spirituali. Fin-natural, missierek u għammok naturali. U jixtiequk tkun dejjem aħjar minnu. Issa fil-ġisem ta' Kristu madwar id-dinja ta' mhux Malta biss. Ħafna joperaw bħala orfni mhux bħala ulied. Issa rax qal hawnhekk Pawlu fi 17. Għalhekk battilkom, kulħadd jgħid battilkom. Mhux ġi battulkom. Mhux telaq battulkom. Dan huwa x-xogħol apostoliku. Mhux telaq jew telqu jew telqed. Battulkom. Lil min il-Timotju? Il-min batlek? Alla l-missier batil l-ibnu. Pawlu l-missier batil l-ibnu. Hawnhekk hawn minnkom hawnhekk li intom fdati f'ċertu qasam, ministeri. U nista' nafdakom f'ċertu ministeri. Għaliex naf li intom iġġorru d-DNA u l-istess viżjoni tiegħi. Mhux qed ngħidilkom il-viżjoni ta' pastors oħrajn ħażina, imma f'din id-dar inti l-viżjoni u d-DNA ta' dan il-missier spiritwali tiddiġġor. Grazzi mulej tal ċet jagħmel fil-knies l-oħra, imma jiena din il-familja rdibni. U daw il-luliet irid insaħħaħ. U jekk irid nibgħat il xi ħadd, mhux ħanibgħat il-Pastor Zeppi, ħanibgħat il-Dwayne, il-Matthew, il-Mari, il-Mario. Ħanibgħat nies li ħajjagħmlu l-onur il-Alla u ħajjagħmlu ġieħ il din id-dar. Imma titqgħod attent għax ix-xitan qed idur madwar biex jiżra u jiġelek tibda tħares lej missierek differenti u lej ommok differenti u jispiċċa jaqilek u jġibek orfni. Kristjani madwar id-dinja li naf u stejjer li nisma' minn pastors oħra inklus anke lokali. Meta jkunu trabbew bħala ulied u jispiċċaw jaġixxu ta' orfni, qatt ma jsibu paċi aħwa. Qatt ma jsibu mestrieħ.
U kull darba jridu jerġgħu jibdew mill-bidu. Kull darba immaġin int. Tmur ġo familja u terġa' tibda mill-bidu. Tista' jkollok il-courses kollha ta' Yale University. Ma jfissru xejn għal River of Love. X'ħad tagħmel? X'ħad tkun int? Ibben jew orfni? U int il-courses kollha ta' River of Love. Mu ħajfissru xejn oħra għal familja oħra. U tifhimhom. Għax iridu li inti tkun ħaġa waħda fil-viżjoni u fil-fema magħhom. Qed tifhmuha magħhom. Halleluja. U hawnhekk Pawlu jgħidlu jiena battilkom il-libni Timotju, għażiż u fidil fil-mulej. U jfakkarkom isma'u fl-imġiba tiegħi fi Kristu Ġesu kif mnallem f'kull knisja kull imkien. Meta Pawlu indirizza lil Kristjani f'Korintu, indirizzhom bħala wlied. F'mid-dinja bosta mexxejja jsejħu lill-knisja tagħhom membri. One member comes, one member goes. Okay, mhux l-ar ħaġa, ma mhux id-diżin bibliku da. Aħna li niftaħru li aħna nżommu mal-Bibja, dak mhux diżin bibliku. Qed tidgħalmu xi ħaġa saħba. Għalhekk jiena li nista' ngħidilkom ħanilkom aħwa. Ovvjament qed jisimgħuni xi nies illum li dal-kunċett ta' wlied ma jifhmuhx, morru fi ktieb ta' Filippin 2. U forsi ma jifhmuhx għax qatt ma semgħuh, mhux għax huma ignoranti per se. U tgħidli, Pastor, jiena m'iniex, all right, wilt, bint jew eben Alla, all right fi Kristu, imma jiena dak li tgħid inti fuqu illum jotta lija. Ħanejdilkom aħwa. Il-konnessjoni ta' missier u wlied bħalma naraw fil-Bibja mhix xi ħaġa ta' fuq karta għax tajtek ċertifikat, hija xi ħaġa divina. Da bħal meta raġel u mara jiżżewġu fi Kristu. Inti miżżewweġ għax għandek iċ-ċertifikat tal-Knisja? Inti miżżewweġ għax hemm konnessjoni divina bejnietkom. Din hija konnessjoni divina li x-xitan ħajamel minn kollox biex jipprova jaqillek u jkissrek. Once again, issa, forsi mhux tmur l-infern għalkemm hemm iċ-ċans li tista' tmut ukoll. Għax aħna ħanilkom dil-Knisja bil-grazzja t'Alla li biss lilu kull mertu u tifqid, rajna madwar between 25 u 30,000 ruħ jiġu hawn. Tista' temmina di? Fejn huma? Ħanaqbad pereżempju, ħanaqbad 50, u qed ngħid ħafna 50. Mifruxa f'xi komunitajiet oħra f'Malta. L-oħrajn fejn no. Mela l-biċċa kbira huma bħal l-ewwel li ben il-ħali li telaq mid-dar u mar lura lejh ħnieżel. U nitolbu għalihom il-mulej jżurhom ħalli jerġa' jaqbadhom il-ġuħ u jiġi f'sensihom. It-tieni grupp ta' nies jinsabu jagħmlu s-seba' knejjes, il-servizzi tas-seba' knejjes. Li xorta huma orfni u xorta jekk tinnota ma għamlu kważi xejn frott assaltna. Għax il-frott li Alla batek biex tagħmel huwa bħala ibben, mhux skjav. Tiftakruha żgur. Għandna dik is-saying li jgħidu the grass is greener on the other side. Even though the grass may look greener, it's going to become brown soon. And if you feel like the grass is no longer green on your hill, it's time to water your grass. Xi trid? Iddur minn knisja l-oħra? Tispiċċa fid-dinja? Jew tikber bħala ibn u bint fejn inti ħatwettaq is-sejħa tal-Alla f'ħajtek u la tażel
تصل قدامه الله يسيح لك فديل faithful أو يقول لك well done مش well you're done. يجي واحد رايد لهم well done. أيمن أخوة دان هو الشغل اللي يعمله الأبوستلي. أنك متى الدنيا اتيك لحيار تخا ديدك لي الله عنده عليك بحلبن هو لار لحيار الدنيا هو لار ديدك لي الله عنده عليك. الدنيا تشبه كم ناف ناس كريستياني اللي شي دربك كانوا في الدار تاع المولاي اللي تيش كم دقوا الجولة المولاي فيا عملوا الله زعما أنك جابوا بوس الناس لكريستو ومروا لراي الدنيا شبعوا جينا انت قاعد معهم دارهم في الطريق يدولي باستر جبايت دي الخاية جباي يو دروغا يو نسا يو زوجيت مكسرة ومفاركة يا جباي دين الدنيا. اسمعوني هو متى تدور ليه دار المسير في الدار طلع أتمم شبه في الدنيا تشبه في دار المسير مم شبه خمران دار المسير فين في دار المسير مم شبه ممش قاد شبم قاد من تاخدش بهم دي مم مكتر ينا نتشسى ورا داو السنين كلها نقوم في الوضو ونبدأ نحك راسي كيف خنلخق ما ده كله اللي عندش نعمل أسلتنا. دوين وماتيو يدولكم دوين شي جماعي له قال لي يو شي جماعتي قال لي باسيني تشسى بك نتجلور الله قال لي كيف دايم أنا مش حاجة انفتي anche necessario لك الفيتا مش على جس عشان مش حاجة إما في السلطة دلة نمبر 1 عدنا ما عدبقنا مالتا كلها عشان نربحو عدبقنا خافنا شغل أبارتي أكيد نربحوهم كلها على كريستو يريدون يترينياهم ندشبلناهم discipleship يريدون نعينوهم كل أنتم بتتملك شغل مش ين الباستر ما يصير يعمل كلش الباستر ما يصير يدق الكترة يدق الفلاوت يدق الترمبون يدق اسمعوا الباستر ما يعملش كلش الأبوستل ما يعملش كلش قالك كلا أيام بني ده من بعد كم شغل أبوستل كم بعد تلا ولوليت يعملوا الشغل تدار المسير تسمع وتدار المسير سبيرتوالي قال ما نرى والباولو يعمل يبقى اللوليدو هاليلويا thank you Jesus gloria المولاي المسير يبقى يجري ورايك ومتى تجي لورا ليخ يعني اكميو سوي المسير ده السماء ويكتب النقطة يا خسرة ينا شكولتان تقول مباتنا آمن نادي إما شكولتان تحنا ينا وانت نعملوا الزبال أو شحات منكم دول الزبالياتو جيل الزباليات جيل تايتش شبالي لك نفسك ورا الزباليات وانت والمولات هي لك what the heck are you doing hello ماشي زباليات كونترا ديك بس السير باك هوم راي ما هذا زي أي هنلبسك المنطقة إيه أفاي أيه زين شو قلت أنت إحنا عش أتنكبروا في الإدنتيتات تاوليت عشان أنت تنسيش اللي إحنا كلنا جينا من إدنتيتات أسكيافي ووقت اللي إحنا قاعدين في الدار تاع المسير والدار تاع المسير سبيريتوالي تاعنا الشيطان يريدك ترجع تحسب حالة أسكياف افتكر ياك تحسب حالة أسكياف ما عندكش ويرد. No servant and no slave has a legacy. Only sons have a legacy. كم رأي وليد يتبادوا من الله يتبادوا من الفاميليا المولاي فين الله حولهم سوا في دين الدار وسوا في ديار أخرى ده مش هو بس ونتخسروا بوستا يخطبوا للكنيسة اليوتيوب الريبليس يا الكنيسة اليوتيوب أنا لك أين عمل موت أنت فيرة تيجي باستر ينا تيجي كمان خبين سجويك ما نتلفش واحدة منهم شرطة من تشهد وداء البيان الله في هيدك أنت تحسب لي الله لك سالفك بشو ترى اليوتيوب أنت تحسب لي الدونيتال أيام حتى سبرميهم ترى اليوتيوب
Inti taħseb inti qed tisraq l-Alla u l-poplu tal-Alla. Intom li toqgħdu tgħidu għax jiena nara l-YouTube insegwik bil-YouTube. Now, segwu YouTube, tista' għandek turru messaġġi għandek għal 10 snin sħaħ, xara wieħed tara wieħed kuljum. Ħassir professur. Sewwa. Imma so what? Ejna ma tkun taf ħafna l-kelma, ma inti knowledge. It's not about knowledge. It's about transformation, not information. You can have all the information and still don't produce one ripe fruit for the kingdom. Jisa kollok rixmat informazzjoni ma tagħmilx frotta waħda tajba s-saltna. Mhix informazzjoni. Fejn taħsib ħadd tikber inti, tikber toqgħod tara l-YouTube, hawnhekk ħadd tikber meta jirfsulek il-kallu, meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa ma toġbokx, jew xi ħaġa ma taqbilx magħha, u inti toffendi lil xi ħadd ieħor joffendi lilek, u inti ħajkollok l-opportunità biex tkabbar il-frott tal-imħabba, il-frotta tal-paċenzja, il-frotta tal-maħfra, il-frott li inti daw lilek ħajamluk matur bl-Ingliż seasoned. A seasoned Christian, not a seasonal Christian. Seasonal Christians we have a ton. Christmas season, Easter season, summer season, winter season, carnival season, Halloween season. Sons, daughters, let's mature. Let's grow. Let's fulfill the plan of God for our life. Ejja nikbru. Ejna maturaw. Għodu attenti. Palma għaltinna l-aziza binti fi Kristu, Beverly, oħtkom, mara talla u profeta talla. Li? Għodu attenti minn dak il-pup. Mux il-pup, sorry. Volpijiet. Volpijiet. Għalix meta inti ma tafx l-identità tiegħek bħala eben, ara min jaf minu eben, jaf minu missieru. Min ma jafx minu eben, ma jafx minu missieru. L-iben jara fil-missier u l-missier jara fil-liben. Jekk ma tarafx minu missierek, għadek qed teġixxi bħala orfni. Huwa l-missier spiritwali li jagħtik identità ta' eben spiritwali. Mhux it-teacher, mhux l-evangelist, mhux il-profeta, il-missier. Fl-iskrittura tgħidilna l-ewwel Korintin 11 vers 1. Pawlu jgħid imitaw lili. Imitaw lili. Għażomma fil-kuntest ta' xejn Pawlu, imitaw lili bħala missier. Intom li intom bħala walid fi Kristu. Imitaw lili fi Kristu. Meta lili ġieli rawni, meta raw il-missier spirituali li tiegħi u raw lili, jaraw ċertu similaritajiet fina, mhux ovvja. That's good news actually. One, taf minnu missierek spirituali tas-sema. Jekk li għandek problema l-ikbar waħda. It-tieni, minnu missierek spirituali li Alla lilek tak. Ħalli ma tikbirx fid-dar talla bħala orfni. Ħa tikber u twettaq il-pjan talla f'ħajtek. Tgħid li pastor imma jiena pereżempju ħansifer nixtieq nibna missjoni jew ministeru. Tajjeb, xorta tibqa' parti mill-familja. Ma taqtax parti mill-familja jekk inti ben. Għandek rajta, Ġwanni 8:35. Jiena tlaqt mid-dar ta' missieri tal-Amerika, parti ovvjament għax l-Amerika. Imma ma tlaqx mill-familja, għadni parti minn dik il-familja. Għadni f'kuntat magħhom sal-lum. Għadni parti minn dik il-familja. Dawk huma l-awtorità spirituali fuqi, u dawk batuni, u għalkemm jiena uniku bħalma kull wieħed minna aħna uniċi. Kulħadd huwa uniku, kulħadd għandek l-identità unika tiegħek, ma fl-aħħar mill-aħħar jekk inti jibben ħaġġor id-DNA spirituali ta' missierek u tomma. Qed tifhmuha? U jekk inti tgħid inti hawn xi ħadd jgħidha li pastorin nixtieq li ma naġixxix bħal orfni. Nixtieq li vera nwettaq il-pjan tal-missier tas-sema fuq din l-art. Hawn xi ħadd jixtieq dan. 5 biss il-komplament. Amen, amen. Intom qed tifhmu issa? Ħanejlek, aħna nissejħu charismatics jew Pentekostali.
Pero ħanejdlek ħafna charismatics saru cruisematics. They cruise from one church to the other. No. We are not cruisematics. Charismatics, okay. Għax charismatic fisser dak li ħadnu d-doni tal-Spiritu Santu, l-charismas. Okay. But, fej waġġik Alla li who is your spiritual father? Who is your spiritual mother? Because if you don't know, you're going to have a hard, definitely an impossible time to find out your identity as a son. You'll be saved, but you'll always be a slave in the house of the Father. Umbat, meta aħna jiena u inti naġixxu, meta aħna naqdu hawnhekk, meta wliedi jaqdu fid-dar, praise and worship team ka. Meta Josiah u Mikajas, per esempio Josiah u Mikajas, xi kultant kważi kuljum għasra jagħmlu li tazza te. Josiah sew l-mara, ma l-mara mhux it-tifla, kemm it-tifla tiegħi spiritwali wkoll dik. Sewwa. Josiah llum sajjar, għax ħobbi sajjar, u sajjar biċċa laħam tajjeb. U ħadd peċi Nikola. U ħadd peċi Nikola għal żewġ affarijiet, apparti li kelli l-ġuħ u kienet tajba, imma milli l-tifel. Għal aktar tuħu peċi għax milli l-ek it-tifel. U jsajjar tajjeb, 14 sena, diġà għandi xef. Halleluja, glorja l-mulej, għandi oħra, l-mara tiegħi, ma l-mara tiegħi, nifhimha l-mara tiegħi, ma t-tifel. Allura ma tinti għandek it-tifel qed isajjallek, tuħodha tuħu peċi dik, tgħid kemm jiena proud bit-tifel tiegħi. Meta nara lilkom bħal kull missier spirituali li suppost għandu jkun hekk, meta tara lilek qed nara, meta pereżempju jekk jiena nara ħansemmilkom il-Ġeżrid. Insemmi l-Marju, insemmi l-Mari. Sewa meta nara bosta minnkom ulied. Narakom bl-Ingliż sejlek you achieve things for the kingdom of God. That makes me, what do you think it makes me? X'aħseb li tagħmel? Tagħmilni proud, tagħmilni fis-sens happy. It's like praise God. I'm happy for you, I'm proud of you. Mela, minnu l-passer tiegħek m'għandix passer jien. Mela x'intu għarfni allura? Minnu missierek spirituali, m'għandix missieri bisbieħ ta' semandi, qalbi jekk inti muled miġri dak żguru ta' kulħadd. Imma wkoll jekk inti topera sew f'divine alignment fil-kelma talla u temmina kollha l-Bibja mhux il-biġġiet li trid biss. Trid topera wkoll bħala iben taħt xi missier u għom. Taf li inti l-kelma pastor ġeja minn il-kelma pater li tfisser missier. Issa mhux kull minnu pastor jopera bħala missier, għaliex sfortunatament fid-dinja kollha jeżistu daw bosta pastors huma stess huma orfni m'għandhomx missieri spiritwali. Infatti, fl-esperjenza tiegħi, jiena wkoll f'Ħajti, kelli profezija fuq Ħajti, nista' ngħidilkom minn min Maldonado, u seħħet fejn kien hemm leaders sallum il-ġurnata ġew fuqi u jgħidu li pastor m'għandix missier spirituali. U tlabt fuqha u tlabt il-mulej, fittix il-mulej, tkellimna u llum jarawni bħala missier spirituali tagħhom. Issa mhux għadilkom bil-forsi tkun jiena għal din id-dar bil-forsi nkun jiena x'inkella rend the wrong home. You're in the home, otherwise you will be in the house but act like a slave. Imma għal dawk li tiżmgħu fuq barra, qed il-mulej jikkonnettjak b'mod divin ma' missier spirituali. Per jekk jista' jkun huwa wkoll iben ta' xi ħadd. Għax inkella milli jkollu Ħajtik. Ma jfissirx li wara ġel ħażin, imma jekk m'għandux missier spirituali u stess tella bħala orfni, x'ħajtik lilek? Mhux spiritu ta' orfni wkoll? Amen. Fil-ktib ta' Romani, ħan ispiċċaw b'daw iskritturi, morru hemm. Romani 8. Ħadtu biġir? Tallimtu xi ħaġa? Amen. By the way, hemm kors sħiħ li aħna nofru f'dan il-Knisja jisimha ulied fis-saltna li jaqdu. Jonkella ulied fis-saltna Sons of the Kingdom who serve. Romani 8 vers 14. Isma' waħwa. Vers 14. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu tal-Alla huma ulied Alla.
Għax intom marċevejtux l-Spiritu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża, marċevejtu l-Spiritu li jagħmel minnkom u li adottivi. U li biha aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Spiritu jixjed fl-imkien ma l-Spiritu tagħna li aħna iwlied Alla. Taf li aħna fl-Iskrittura llum ma nissejħux iktar għaddejja? Nissejħu wlied? Ma ħafna Kristjani għalkemm huma salvatu jħobbu l-mulej imma jġixxa ta' għaddejja. Aħna uliet li naqdu, mux għaddejja. Uliet, biex jissir uliet, jitkollok missir. Biex jissir għaddej, mandek bżon uliet. ħanida bl-Inglis, għax id-dura ħjar bl-Inglis. To be a son, you have to by force have had a father. To be a servant, you don't. In a sense, you need to still. Imma, a servant does not have a inheritance. Għaddej mandux wirt. Huwa il-bint li għandhom il-wirt. Għal dawk li jintom tifmu dan il-messaġġ il-lejla li huwa messaġġ apostoliku profetiku. May you understand this so that you will no longer, if just in case any one of you will operate as an orphan, but operate as a daughter and a son in the house of God. Amen aħwa? Halleluja. Ħanilkom meta inti tifhimha di, meta denti tifhmu dan il-kunċett u hemm ħafna iktar xi nitalmu, meta inti tifhmu dan, taf xieġrilek? Number 1 tistriħ. Għax tgħid, jiena minix kif kompetizzjoni ma' ħajja li oħra jew moħħti l-oħra. Kollha aħna kemm aħna qegħdin aħna kollha uniċi. Kollha speċjali. U River of Love kollha sbieħ. Amen. Ħaġa oħra hija di li inti tistrieħ that you don't have to try to achieve because you already have everything. Mandek bżon toqgħod tipprova taħdem x'ħat akkwista għax tiġà bħalma qalek il-missier tas-sema kollox tiġà huwa tiegħek. Oh, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Josiah u Micaiah Solidi, they don't need to achieve anything. Everything that belongs to me already belongs to them. Imma meta ħajużaw. As they mature, iktar ma jimmaturaw, iktar jistgħu jaċċessaw dak li tiġà huwa tagħhom. Immaġina tfal tiegħi joqgħdu jduru minn familja l-oħra, x'ħaj jiċċessaw? Rux ma ta' trabil, ħasil, inkwiet u that's it, nobis nostrum il-pjan tal-la fuq ħajdu. That's it, done. And this is not a joke, eh? Il-maġġoranza tal-Kristjani fl-esperjenza tiegħi il-pjan tal-la fuq ħajthom qatt ma jotquh. U jekk inti xi Kristjana tisma' dal-messaġġ u ilek iddur minn dar għal dar, ħanejdlek bimħabba u ħajrek jedi umilta kbira minn naħa tiegħek. Mur lura d-dar ta' missierek. U jekk qatt ma kellek missier, naddottak f'isem Ġesu Kristu. Le, mela, għax hawn orfni li missierhom qatt ma ntaqgħu min pereżempju salva 10 video fuq YouTube. Minnu missierek spiritwali YouTube? Tifhem? Tifhem? Jiena wara sena u nofs skoprejt minnu missier spirituali, għax jiena meta tlabt, ma sodda tlabt, mhux is-sodda missier spirituali. Ġifieri Kristjani li jħobbu ġenwinament il-Alla, imma ma jifmux dan il-kunċett apostoliku. Imma jekk inti dal-persuna, illum get locked in, hook in. Don't do it kif tgħidha falsa. Għamela b'ġenwina. U mux għajlek għamela issa, jitla fuqa. Imma jekk mux jien missirek spirituali, għal din id-dar jien bil-fors, ovvjament. So watch inkella you're in the wrong place. Tista you can come as a visitor, but you will never be a son to this house. So or a daughter. Tista tiġi bħala visitor, imma għad minn daħat tkun iben. Ibenat tista tkun dejjem fi Kristu, imma ibni m'għandix tkun. Imma jekk inti tikber bħala iben, jiena bil-fors jrid tkun missir spirituali. U din il-mara tkun Ommok spirituali. U mux għax aħna perfetti, bħal mintiġ perfett. Imma la għazel nis fil-ġisem. Hemm ħafna għallima, ma missiriet m'hemmx ħafna. U fħajtek missier wieħed biss ikollok. U ma tibdlux kull xahar, jew kull sena, jew kull sentej. Kemm minnkom qatt ma smajtu dan it-talim, olli dejk. Qatt ma smajtu dan it-talim, olli dejk. Olli dejk ħanara. Qatt ma smajtu dan it-talim. Grazzi tal-onestà.
imma inta ma tarawh daw fl-iskrittura, qed taraw għadi fl-iskrittura, issa jekk għandkom mistoqsijiet nifhimkom ta' hemm kors sħiħ. Hemm kors sħiħ. Infatti għandna tnejn, wieħed jismu In Search of Timothy u l-ieħor Sons of the Kingdom. Jekk inti taqra l-iskrittura messaġġi oħrajn fuq il-YouTube fuq dawn l-affarijiet, it will help you. Your identity, kulħadd jgħidha warajja, my identity determines my destiny. Do you want to discover what you're called for? First discover who you are. Because your identity is directly attached to your destiny. Id-destin tiegħek huwa mod dirett attaċċat mal-identità tiegħek min inti. Kinti ma tkunx taf min inti fejn ħadmur. Just floating around. I'm a floater. Well, you're floating into nothing. Tell me which Bible verse you're using for that. Kulħadd ibaxxi rasu. Dan mhux messaġġ. Dan messaġġ biex jinkoraġġik. Messaġġ biex ipoġġik fuq it-triq tas-sewwa. Messaġġ biex lilek jgħinek isma' jiena mhix just Christian, a floater, flowing in and out and out. Nħobba mill-ħuti kollha fi Kristu kollha. Sew dak li f'Malta għawdex fl-Italja kollha, ma x'imkien għandek missier spirituali, jekk m'għandekx, għandek orfni. Sib minnu missier spirituali u ammok spirituali. U għas issibhom, mhux għax imbagħad ma taqbilx ma xi ħaġa magħhom tipprova tbiddilhom ta' tkunx ċippitatu. It is a divine thing. It's a supernatural thing. It's a supernatural thing. U jekk dawk l-uliet li twildu u inti float jgħid u għed tinduna li int frustrata t-minti ġet wettaq il-ħanta ħalla fħajtek għaġbajt tamel il-vissi ta' 7 gnejjes. I will welcome you back home. I welcome you back home. It will require humble pie. But if you humble yourself, God will exalt you. Jek tumilja ruħek, Alla jgħalik. Jek titkabbar, Alla jirreġistik. Għal dawk kollha li jintom tarawni fil-bidu dan il-messaġġ tlabt magħkom biex intom tagħmlu lil Ġesu s-situ s-Salvator tiegħek. Jekk inti ma kontx magħna, xorta ħanejda magħek illum. Jekk inti forsi badda l-messaġġ issa u tixtieq issalva, tixtieq issiru wlied, il-kelma talla ċara di fuqha. Titwiled mill-ġdid aħwa. U jekk inti m'għandekx familja spiritwali fejn inti tissejjaħ iben f'dik id-dar, mhux just membru, iben, bint. Nħeġġek. Tinaqat magħna ġewwa River of Love. River of Love mhix knisja perfetta, però knisja sana. Nagħtu glorja lil Alla permezz tal-grazzja tiegħu biss dan kollu. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek għajdi talba warajja, jgħidlu missi qadis. Ingrazzjak li inti mhux biss Alla li tista' kollox, imma inti missi. U li għamiltni iben u bint. U hekk inti ddiżenjajt li jiena nikber bħala iben, mhux bħala just membru tal-ġisem ta' Kristu b'mod ġenerali, jew xi Kristjan indur la u lem u ma nafx fejn idari. Illum u li qadis, number 1, grazzi tal-kelma tiegħek. Number 2, grazzi ta' Ġesu. Għax Ġesu huwa l-awtur tal-ġid kollu li int għandek għalija. Dak kollu li int għandek lest għalija mulej, dan nirċivih bil-grazzja tiegħek u għall-glorja tiegħek. Mulej, fejn inqastek, sewwa x'kont diżobbedjenti, jew ribellus, jew ma kellix il-formazzjoni u l-informazzjoni li smajt il-lejla. Mulej aħfirli. Nitolbok, mexxini bl-Ispiritu Santu, mexxini fil-verità sħiħa, mhux biċċa minna, fil-verità sħiħa. Ġesu, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. U għajni nikber bħala iben fid-dar tal-Missih biex nwettaq
البيان اللي أنت عندك في حياتي. بحالا ابن هنا ناف لي عندي ويرد فيك. بحالا ابن ناف لي عندي ويرد تقول سام بيان وسكوب على حياتي. ودان البيان اللي تقول أمولي مرش نحل هين يكتر. مرش نحل هين يكتر. أبا مسير grazie. Tal kelma għaddiża tiegħek u tal-grazzja tiegħek u tal-ħnina tiegħek. Not dan il-messaġġ bħala messaġġ ta' maħabba li inti wassaltni biex tibnini u biex inwettaq dak li kollu li ant għandek għalija. Biex l-isem tiegħek jiġi glorifikat, il-knisja tiegħek tkompli tissaħħaħ u s-saltna tiegħek kompli tavvanza. Dan dejjem għall-glorja tiegħek missir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Għaw xaħat li this is going to be a bit of a humble gesture, okay? Tħossok xażin. Għaw xaħat li pastor dan messaġġ kien għalija. Għaw xaħat. Grazzi Ġesu. Nemmen li hemm oħrajn li forsi stħajtu dawlu jdejkom. Dan mhux messaġġ ta' kundanna. Fl-aħħar mill-aħħar ħanejdlek. Il-bniedem jekk m'għandekx qalbek għal-mulej xorta ħad tagħmel li trid. Imma issa m'għandix skuża li ma nafux. Il-bniedem xorta jagħmel li jrid. Imma jekk inti ta' Kristu ma naħsibx li tixtieq tagħmel li trid. Jekk tkun ta' Kristu mbagħad tixtieq tagħmel dak li jrid il-mulej. Għax l-iben jħobb dak li l-missier jħobb. U l-iben jobgħod dak li l-missier jobgħod. Amen. Ejja nqomu bl-wifqa. Hallelujah. Thank you Jesus. Jekk hawn xi ħadd illejla tgħid li pastorina ma rridx illum jiena ta' Kristu, jien Kristjan, imma ma rridx nibqa' orfni. Irrid nagħmel dik il-bidla f'ħajti, irrid insir dak il-bint u dak l-iben fid-dar tal-missier. Jekk inti dak il-persuna nistiednek biex tiġi hawnhekk quddiem għat-talb, kemm aħwa. Kaw xi ħadd jixtieq jiġi għat-talb, ejja nfaħru l-mulej naduraw il-mulej flimkien. Grazzi Ġesu. Thank you, Lord.